Daily Walking with God. JMA Church Bangalore lamne anuizu rikalube Jisu Krista zigene nangnui hai menazu salam pege jelale. Namai anui harasam ke herwagaira. Getuabele peruak hai ketje hadai zemdai pedum kereuzemenge. Aigum namgaibe rame ngaulu me hange misui be kaudale. Tingwang ne penui rapeu changze bamme ze misui be kaudale. Leidung peruak haige riak dai indai pedum kerimnge. Hello peda ai kem zua bam kasang kachume samlam pungtu. Minna penui tingwang au rampau be kachume samlam pungtu. Ke hung medung ki deube anui de rangla. Sui i chide ngau lu kera au lampui ke ge bam lei. Ki deube mahei hiki rangkang mata ke ikete hang leita ngwam long sak me kachu minya teu mak cham cham anui de saulia popeu lale. Dade kem lum medungau chidung daga kaudilama. Kedane ma pa au sui ke sangbe tingwang anui rampau be Jisu Krista da de ngau lula lei kachu chi siak te bam kachu ne. Henai nang na i sui i ke sangbe chide ngau lu ke rane dai pobam ga peilano na dai ta ga te yelung lano. Jisu Krista au anui de rikalu rampau be lei de lum kala le ne da sui i ma dau de ga di kalak chide bam mui kalu be te lo. Amen.